Yes, reka tugaruke n'indi nkuru iri kugenda ivugwa mu gihugu cya Uganda. Umuvugizi wa leta w'iki gihugu Ofonyo Opondo aremeza ko hari ibibazo ku mipaka yose uko ari itatu ihuza iki gihugu ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority, gisobanura ikibazo kiri ku mupaka wa Gatuna, ariko impamvu gitanga zikaba zitanyuze Uganda. Rwanda Revenue Authority mu itangazo yashyize hanze yatangaje impamvu umupaka wa Gatuna, yavuze ko ku mupaka wa Gatuna hari gukorerwa imirimo yo kubaka ibijyanye n'ibikorwa remezo, bityo ko amakamyo aremereye yakoreshaga uyu mupaka cyangwa se imipaka ya Cyanika na Mirama Hills Kagitumba Opondo ubwo yaganiraga n'itangazamakuru bitandukanye muri kiriya gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala, yatangaje ko hakiriho ikibazo ku mipaka y'u Rwanda ruhuriyemo na Uganda kuko ari itatu, anakemanga ibyatangajwe na Rwanda Revenue Authority. Ati dufite akabazo gato ku mipaka yose hagati y'u Rwanda na Uganda, sinzi impamvu ikibazo kigenda gifata indi ntera. Icyo nzi nuko kuwa gatatu saa 12 z'umugoroba ubuyobozi bw'u Rwanda bwabujije imodoka zaba iza leta n'iz'abigenga kwinjira muri Uganda. Uganda itanga byinshi mu bikenewe mu buzima. Opondo yibajije impamvu iyubakwa ry'ibikorwa remezo ku mupaka wa Gatuna byatuma n'abana babuzwa kujya kwiga muri Uganda. Ati niba ari ikibazo cyo kubaka umuhanda ntibakabujije abaturage babo kuza mu gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wacu ari kuvugana n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Uyu muyobozi kandi nk'uko The Daily Monitor ibitangaza, yavuze ko kuwa 4 w'iki cyumweru abanyeshuri biga mu Uganda babujijwe kujyayo. Ati niba hari indi mpamvu irenze ibijyanye no kubahwa kutesa abirimo, ati nyakubahwa kutesa birimo biraza gukemuka vuba. Ku ruhande rw'u Rwanda baratangaza niba koko hari ibiganiro na Uganda ku ngingo y'ifungwa ry'imipaka. Bibaye rero nyuma y'aho kandi mu kwezi gushize hari imodoka yari itwaye sima ivuye muri Uganda ariko ikabanza guhagarikwa ku mupaka wa Cyanika. Bimwe mu binyamakuru byatangaje ko iki gikorwa ari ugukumira ibicuruzwa bivuye muri Uganda. Amakuru yatewe utwatsi na ambasaderi wungirije wa Uganda mu Rwanda Anne Katusime, watangajwe ko nta bicuruzwa bivuye muri Uganda byakumiriwe. Nyuma byaje gutangazwa ko iyi modoka yahagaritswe mu rwego rwo kugenzura niba cyujuje ibijyanye n'amabwiriza ya gasutamo. Yes, reka rero mbashimire cyane mwebwe mukomeza gukurikirana channel yacu Bwiza TV, mukomeza rero gukora subscribe kuri channel birumvikana kugira ngo mujye mukomeza kubona video zacu n'izindi nkuru zacu ziba zigiye zitandukanye tuba twashyizeho. Mukomeze kunogerwa rero na gahunda zacu. Bye bye.